Hello guys, abantu benshi muri iyi minsi Stack VPN yarabananiye ntigikora. Wigira ikibazo kuko muri iyi video ngiye kukwereka VPN nshyashya ikora kuri Airtel na MTN. Icyo usabwa wewe ni ukureba iyi video mpaka kugera ku musozo. Nubona kandi no video igushimishije wibuka gukanda subscribe ukande kunzogera kugira ngo utatagira ikindi kintu kijya kigucika. Agiye kugira ngo ubone ko ibintu byizewe, reka tubanze turebe amayinite hano niba ari. Tubanje umurongo wa mbere. Urabona ko nta mayinite ngiraho, nta na data ziriho. Ku murongo wa kabiri ari nawo nguriraho data ntawo ntazo. Nta ziriho zashize. Urabona ko nta n'igiceri na kimwe kiriho. Aho mnabanza kugira ngo nkwereke ko ibintu byizewe. Ikintu cya mbere ugiye kuza muri Play Store. Nkwereke app ugiye gusacinga. Urasacinga application yitwa TRV5. Bayita TRV5. Ta na ra na va urenzeho ngo 5. TRV5 burya. Uko nguko nurangiza urahita usacinga. App dore niyo iyo ya kabiri, dore ngiyi kuntu imeze TRV5. Noneho soreho gato, nurangiza urayidownloadinga. Urabona nge ndayifite. Nurangiza kuyidownloadinga urahita uyinjiramo. Dore urasanga meze ityo. Noneho numara kugera hari utuntu tubiri ugiye kubona. Urahita ukanda kuri ako kambere. Ako kambere ushiremo iyo global. Aka kabiri akangaka noneho uraza usacinga hano ushiremo ngo MTN. Soreho gato wandikemo ngo Airtel. Niba ukoresha Airtel wandikemo Airtel. Ukandaho aho ngaho gutyo ni urahita wemeza. Noneho kuba ufite MTN urandikamo MTN nyine. Noneho uhita ukanda aho ngaho kuri icyo kintu kiziga. Urabona ko itangira kubara. Urabona ko yatangiye kubara. Ubu noneho iyi VPN ntago biri gutegereza ngo zibanze zigwire wapi. Uraza katuze nka hano kuri YouTube. Mwabibonye ko nta mega mfite, nta na mayinite mfiteho. Tuze nka hano kuri YouTube. Urabona ko video zihita ziza, ariko kubera ari VPN haba harimo ama ad menshi. Urayihanganira nyine. Urabona ko video zihita ziza. Nakubwiye ngo VPN iyo iri kwikoresha nyine baguha ama ads menshi. Wenda utuje hano tugasacinga editech. Gusacinga ntago bitinda. Iyi VPN nako kanya. Urabona ko video zihita ziza. Ubucaka nanariba video. Iyi VPN ikora amasaha 2. Amasaha 2 rwose arashira. Urabona dusacinze indi gatari. Video zihita ziza ako kanya. Video zihita ziza, ntago wirirwa utegereza. Ku bantu baba bafite ikibazo cya Stack ngo yaranze, mukoresha iyi ngiyi. Mukoresha iyi ngiyi. Ndabaha ingero nyinshi. Ndongera nsaci Ganza Tech. Ushobora kuza hano kuri Ganza ugakora subscribe aho kuri iyo channel yo hejuru ibanje Ganza Tech 250. Noneho tugarutse hano okay guys, noneho ngiye kubaha ingero zifatika. Urabona ugarutse aha kuri TikTok videos nazo wazireba nta kibazo, ugakora n'ibindi, ugapostinga, ugakora ibintu byose bya ushaka. Guys, wibuka gukanda subscribe. Iyi video nubona igufashije. Urabona ko izi zose kandi zihita ntago birodinga cyane. Iyi VPN rwose hari izo wenda hari zimeze nk'izi ngizi, ariko ntago bikora kimwe. Iyi ngiyi ifite umuvuduko wa hatari. Urabona ko nukuzamura ntago wiri gutegereza. Ariko ndi guhita nzamura video ikinika. Urabona ko ushobora no kuza hano kuri TikTok yanjye ukaba wamfollowinga, ibintu bikagenda neza. Ariko iri zina ndashaka kurihindura nkashyiraho rino rya YouTube. Naho muzajya musacinga Ganza Tech 150. Noneho ugarutse inyuma ho gato. Noneho tugiye kujya no kuri Facebook. Dore ngiye hano. Ubona ngiye no kuri Facebook. Mbega social media zawe zose haba Google gusacinga byose, ChatGPT byose wabikora. Ukeditinga ama video ukoresheje AI byose, ibindi byose wabikora.
byose ubuzi bisaba network wabikora. Urabona ko nahangaha kuri Facebook ushobora kuza ugasacingamo Ishimwe Aniseti, niko nitwa kuri Facebook, uko ngo kuri kubibona ukaba naho wamfollowinga, mfite abafollowers 902. Ushobora kujyaho naho ukamfollowinga kabisa Ishimwe Aniseti, ari nayo mazina yanjye bwite. Wibuke gukanda subscribe.